eBhayibheli kuJeremiah 18 ne ukuthi hamba endlini yombumbi. Go to the potter's house. Umbone indlela abumba ngayo ubumba. Uthi uJeremiah ngangena endlini yombumbi ngambona ibumba alibeke phezulu kwevili. Ivili lijikeleza ubumba luphezulu. Ngathi ngiyambona uJeremiah athi ngambona enza umathanda. Ngambona enza kunezinto ayivumelayo enza umathanda sibone ngathi uyasilimaza kanti uyayazi into ayikhanda abafowethu. Remember, this is the master builder. This is the master builder. He is the only perfect bricklayer. Uma ekwakha usimakade uvamile ukuthi nendlela athinta ngayo angathinti njengomuntu ototosayo urakhaphaya. Kuthiwa-ke kuthi uJeremiah uthe esabumba ubumba labe seliyalimala esandleni sakhe wathatha ubumba abafowethu. uNkulunkulu lithi iBhayibheli every good and every perfect gift comes from the Lord, meaning God cannot create something that is imperfect. Uthe ebumba umbumbi wabamba i-attitude kaSimakade yokuthi uma selimele asipeshi bazalwana ayisanibonani. uNkulunkulu akazoyipeshi impilo yakho Siba. Ngizothi uNkulunkulu angeke ayipeshi impilo yakho. Angizwa uNkulunkulu angeke ayipeshe. It doesn't matter amagreka khona ukuthi angakanani uze